Nice one. Patay. Magandang gabi, mali. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. So, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, Scene of the Crime Operative. Tara! Oh no, zero. Dayo. Okay, dayo, five. Oh, you good. 1-0. Dayo. 2-0. 3-0. 3-0. Dayo. 4-0. Dayo. 4-0. 1-4. Six. 6-1. 6-1 na nag-iap rin. Walay. 6-1. No, teka, udul ko. Ayun. Six. 6-2. To, balik sa dam mo. Balik lang.
Tira. Foul, not counted. Two six. Maloy. Seven two. 7-2. Sunod. Binus. Paka. 9-2. Kambal. Nakakadri. 3-9. 9-3. Hold. Nice one. 4-9. Malang duwas. Sulod lang pan. Wala lagi. Wala yapak sumukaw pa. 4-4-4-9. 4-9. Dagan mo eh. Alam ka na. 4-9. Nine. 5-9. Turo ko yung lawas sa Brasik. Gago! Zero five. Ya, punya ban. Lagu. Turun. Nice one. Dito inbound. 6-0. Oh, ilan kayo? Ilan?
Seven. 7-0, tatlo. Dito lagi. Wala man tayo la. Foul. Eight zero. Buha. Nine zero, isa. Ito na lang isa. 9-0. Korea. Reset, balik. Malasarte. Kill. Kill. Daahin. Labang tayo isa. 1-0. Lamang ang Kuya KD. Sulod. Sulod ka ni. Sulod. Patay. Ball. Last ball, Kuya KD. Game ball.